verse 1. John 11 verse 1. Bekukhona indvodza lebeyigula libito layo kunguLazaro beyise Bethani lidolobha lakhabo Maria nadzadzewabo Marta. Lo Maria bekungulona lowagcobisa tinyawo tenkhosi ngemakha watesula ngetinwele takhe. Lo Lazaro labegula ke bekungumnakabo. Bodzadzewabo base bathumela umlayeto kuJesu bathi, Nkosi, umngani wakho lomthandzako uyagula. Jesu nakakuva lokho wathi, lokugula akusiko kwekufa, kepha ngenxa yenkhadimulo yaNkulunkulu, kuze indvodzana yaNkulunkulu ithunyiswe. Ngako Jesu abebathandza boMarta nadzadzewabo kanye naLazaro. Ngako ke wathi kube eve kuthi uyagula, wachubeka wahlala emalanga lamabili lapho abekhona. Emva kwaloko wathi kubafundzi bakhe, asibuyele eJudiya. Bafundzi bakhe bathi, Mfundisi, khona nyalo emaJuda abesandza kufuna kukugcoba ngamanje, kepha wena usafuna kubuyela khona nanyalo. Jesu wathi kubo, angithi lilanga liyaphuma libuye lishone. Umuntu nakahamba emini akakhujwa, ngobe ukhanyiselwa ngulokukhanya kwalapha emhlabeni. Kepha nakahamba ebusuku uyakhujwa, ngoba kude kukhanya kuye. Emva kwekusho njalo Jesu wachubeka wathi kubo, Lazaro sihlobo sethu sewulele, kodwa ngitakuya ngiye kumvusa. Bafundzi bamphendvula bathi, Nkosi, nangabe ulele utawusinza. Kepha Jesu abesho ukuthi Lazaro sewufile. Bona-ke bacabanga ukuthi ulele buthongo. Ngako Jesu wabatshela kahle kamhlophe wathi Lazaro sewufile. Ngiyanithokotela kwati ukuthi bengingekho kuye, kuze nikholwe, kepha asambeni siye kuye. Amen. Hallelujah bazalwane. Sihloko salamuhla sithi position yourself. Hallelujah. La kule ncwadi ya John sithola Marta na Maria lababodzadze. Hallelujah. Uthi Marta kuJesu kube bewukhona ngabe umfowethu akafanga. Futhi na Maria naye usho njalo, futhi naye uthi kube bekhona Jesu ngabe umfowethu akafanga. Hallelujah. Nginakajela ukuthi bebasho emavila afananako, futhi noma bebawasho lamavi, kodwa iposition lebebakiyo beyingafanani. Hallelujah. Bona bacela kumuntu lo right, bacela ngesikhathi futhi lesi right, kodwa iposition labe bakuyo ngiyo leya determine ukuthi beme kuphi. Hallelujah. Ngoba siyathola ukuthi Jesu umbuzo lo wodwa akawuphenduli ngendlela lefananako. Hallelujah. Ngenxa yesikhathi noma iposition losuke ukuyo ngaleso sikhathi. Amen. In other words, singacela singatholi ngalokufananako ngenxa yeposition lesuke sikuyo ngaleso sikhathi. Hallelujah. Little Bible Maria wathi makefika wahlala etinyaweni taJesu. Lokusitshela kona ukuthi she took her position. Hallelujah. Wahlala etinyaweni taJesu. Kwakunalomnye umfati ke bazalwane lebekagulelwa imfombatanyana yakakhe. Wahamba waya kuJesu, wafika watshela Jesu wathi indvodzakati yami seyishonile, seyifile. Hallelujah. Wathi indvodzakati yami iyagula. Hallelujah. Uthi Jesu, singwa sebantfana akukavumeleki ukuthi
ngisinike tinja. Hallelujah. Lithi iBhayibheli waguca ngemadvolo wadumisa uNkulunkulu. Hallelujah. Kwase kuvuma ukuthi Jesu noma ngabe ngaleso sikhathi leso abengakaze angakavumeleki ukuthi kube khona la ngakwentako. Hallelujah. Kodwa iposition lomfati labekakade akiyo lokuhlala etinyaweni taJesu kusho kona ukuthi she positioned herself etinyaweni taJesu. Hallelujah. Kwase kuba khona ke letimvo lokwathi ngaleso sikhathi wakhona lo mfati ngaleso sikhathi nakahlala etinyaweni taJesu kwaba khona timvo la khona ukuthi assessor labaningi labangakhona ukuthi assessor. Hallelujah bazalwane. Ngoba ngenxa yeposition labeka kuye ngoba uthi Jesu kuye iposition yemuntu ibalulekile. Hallelujah. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngoba kunetimvo letitholakalako uma ukuposition lekahle naNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba ekuqaleni. Hallelujah. Amen. Wase ke sowudala two wema type of light. Hallelujah. Amen. Wa creator I type ye light lekuli imoni. Phinde futhi kube nalenye I type ye light loku lilanga. Hallelujah. Wathi ke naka creator le lilanga siyadla ukuthi li rula during the day bese kuthi imoni iya rula nayo during night. Hallelujah. Angaze ke ngabona lilanga lilwisana nemoni. Hallelujah bazalwane. Sizathu sinye ukuthi ngiloko naloko kuyas understand isikhathi sabo. Nakufika bomnyama imuni iya understand ukuthi sesikhathi sekuthi sale kusebenta yona. Hallelujah. Nase emini nelanga nalo liya understand isikhathi salo. Hallelujah. Uma ngabe ke imvelo ikhona ukukhuluma naNkulunkulu ingakhulumi naNkulunkulu kodwa iyakhona ukuthobela uNkulunkulu. Hallelujah. Inkinga yethu thina abantu bazalwane kunebantfu that were created to rule during night. Kube nebantfu futhi that were created to rule during the day. Hallelujah. Liphutha sithola ukuthi bantfu labadalelwe ukuthi barule during the day balwisana nebantfu laba created to rule during night. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngobe bazalwane angaze mina ngayibona indlovu ikhompyutha nemfish. Hallelujah bazalwane. Ngoba inkinga sithi inyoni siphinde sikhompyuthe nemabhele kanti thina sithi imfish. Hallelujah. Ungakhompyuthi nemuntu loku territory yakhe. Hallelujah. We are created by God. Angeke ke sifanishine ngendlela lefananako. Hallelujah. As much as a grounding kuba nema team. Kulama team ke kuba wonke lo setimini uyayi understand iposition la kayidlalako. Ngoba ebholeni kuba nema defender, kube nema midfielder, kubuye kube nama striker. Khona lapho angaze ngabona striker silwa ne defender. Leni ngoba umuntu ngemuntu uya understand iposition yakhe bazalwane. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Uma ke umuntu akuposition yakhe bazalwane bese uyayi understand le position futhi uba nemandla abe neadvantage. Hallelujah. Uma striker nje scorer ligoli
ne defender nayo ingena ekhasi ku celebrate kanye kanye. Hallelujah bazalwane. Inkinga yethu sibamfu simonelana sodwana bazalwane. Ngane we are powerful uma si together. Hallelujah. Hallelujah. Nembuso wasathane ke nawo uyawa uma ngabe kungekho kubambisana. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Kunebantu labatawuphumelela mhlazana kwaba khona kubambisana bazalwane. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngoba sonke sinema position lesiwadlalako and I reason si enjoy la nangabhekisa nje ngema soap lesiwabukelako bo uzalo bo generation kuze kuthi si enjoy lo lesikubukelako lesikuthakeselako futhi kuba nebantu labasebenza behind the scene bazalwane. Kupheze kube nalaba labasebenza la ku front lesibabona la kuma camera. Hallelujah. Uma ngabe laba sebenza behind the scene bangakhona ku sticker that side angeke lona lo TV kube mnanzi nje uma sibukela. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu yakiyekela ungene esimeni phambi kwekuthi yena atibonakalise. Hallelujah. Kube ungaze udibude ukuthi akeva yini ngabe lo uNkulunkulu noma akaboni lesimo lengendlula kuyiso. Why angiyekela? Why atithele nje ngami angiyekele nje ngibe kule situation lekuyo. Hallelujah bazalwane. Ulinze kuthi abone kuthi ngisiphi isinyathelo longasithatha. Hallelujah. Ubinzele ukuthi abone ukuthi yini longayenda. Hallelujah. Khumbula phela bo Meshaki nabo Abednego na Shadrach ngesikhathi nje kusaxoxwa kusathiwa hey nine ngoba anikhona ukukhonda lo uNkulunkulu nidawuthathwa nifako kusaxoxwa nje kusakhulunywa basatshelwa ukuthi bangahle bathathwe bafake lapha emlilweni bazalwane. Hallelujah. 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 LiBhayibheli lithi uNkulunkulu wahlala nje nakusaxoxwa kusa alinze step labantu asithatha. Hallelujah. Basi nabangeniswa ke emlilweni wase uyabonakala ke yena ngoba lithi iBhayibheli babethandaza khona lapho emlilweni. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. In other words ke lethi netimvo tembuso wasezulwini tifuna ukuthi uthathe isibinzi nje kube kanye. Uthathe nje isibinzi uthi mine ngidakwenda ukuthi. Hallelujah. 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 Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu phela akasiphanga umoya wokugwala futhi akasiphanga umoya wekusaba kepha usiphe umoya wekuncoba. Hallelujah. Encwadini yaNehemiah 6 lithi leBhayibheli kuNehemiah angeke ngilifunze lithi bazama ngato tonke tindlela kusithusa kuze umsebenzi ungachubeki. Hallelujah. Ngesilumbi lithi but I continued with the work with greater commitment and determination ngoba the more bangithemtha ukuthi ngingachubeki the more lapho ngichubeka khona kakhulu ngenda umsebenzi waNkulunkulu. Hallelujah. Ngikuleyo ndzawo ke namhla ngikuleyo nje ndzawo leyo namhla. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Hallelujah.
Amen. Sithola ke nganyelanga Jakobe. Lise Bible uNkulunkulu. Jakobe wake wahamba naNkulunkulu. As a result wathola imvo lebe ingatholwa ngilabanye. Wathola igama lelisha. Washintsha kuba ngiJakobe wase soba ngiIsrael. Hallelujah. Ngoba kunemvo loyitholako mhlazana mhlazana wema wahlala kuNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wahlala naNkulunkulu wabambana naNkulunkulu ubusuku bonke bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Jesu nakakhuphuka na Petro ngalenye ilanga nalamanye madvodza kunetimvo labatibona letingazange tabonwa ngilabanye bantfu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba uma uKristu kunetimvo lotibonako labanye labangatiboni. Hallelujah. Petro utshela Jesu ngalenye ilanga uthi kuJesu ubuta Jesu ukuthi ungubani kodwa wena. Na Jesu nayo uyambuta Petro uthi wena ungubani. Bayabutana nje. Hallelujah. Ngoba phela lithi delivery phezu kwaleli dvala ngitawulakha libandla lakho. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyakwati ku-investor. Hallelujah. Uyakwati ku-investor ngekhathi kumuntu bazalwane. Hallelujah. Ekhathi kumuntu lomfunako kodwa. Hallelujah. Hallelujah. Uthi Jesu nganyelanga ubusisiwe wena Simoni kaJona. Ngoba kunesibusiso loyo sithola mhla ufika kuNkulunkulu. Hallelujah. Sesishito kakhulu ke bazalwane sithi sesishito kakhulu la emasompeni nakuphi sifisa noma sisho sithi kuNkulunkulu use me kodwa asikaze sathi kuNkulunkulu sifuna wena kuqala uNkulunkulu. Sonke isikhathi sihlabelela ukuthi uNkulunkulu ngisebentise kodwa asikaze sathi ngifuna wena uNkulunkulu kuqala. Hallelujah. Jesu ke unika Petro lana assignment. Kwabita ukuthi Petro athi ukuthi Jesu ungubani kuqala. Angisho ngishito ukuqaleni ukuthi Petro waqala wabuta Jesu ukuthi ungubani na Jesu naye wabuta Petro. So Jesu uniketa Petro iassignment lana ngoba Jesu ngekuthi abute ukuthi uJesu ungubani. Kwabita ukuthi Petro athi kuqala ukuthi Jesu ungubani kuze naye atithole ukuthi ungubani. Hallelujah. Sithola uNkulunkulu nganyelanga ukhuluma naMose ngendzaba ye-altar. Hallelujah. Uthi lihlale livutha njalo. Hallelujah. Uthi yala Aaron nemadvodzana akhe. Hallelujah. Leni kube ngiAaron nemadvodzana akhe bazalwane. Lithi iBhayibheli Aaron nemadvodzana akhe beba priest. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Akazange ke uNkulunkulu athi kuAaron akatshele iIsrael yodwa kodwa uthi akatshele Aaron nemadvodzana akhe. Hallelujah. Ngilanza nje indzaba yebu priesthood bazalwane. Amen. Hallelujah. In order for ialtar lakho kuze lihlale livutha kumele uqale ku level where you are a priest. Nasifunza indlela ba priest labebenta ngayo behluke kakhulu bazalwane. Hallelujah. Kunetimvo bebadati
futhi batithola kuNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Lisike liBhayibheli nabefika ethuneni la Jesu ngalelanga bathola Jesu akekho ethuneni. LiBhayibheli lithi bagijima baya kuPetro. Hallelujah. Nakumfundi lebekamthanda kakhulu Jesu. Hallelujah. Lo kwakungu Petro. Hallelujah bazalwane. Babatshela ukuthi Jesu akasekho ethuneni. Amen. Lithi liBhayibheli bagijima, yebo bagijima ngesikhathi sinye. Ngalamanye amagama singaqala irace. Bagijima ngesikhathi sinye kodwa abafikanga ngesikhathi sinye. Lokusho ukuthi irace singagijima sonke kodwa angeke sonke sicede kanye kanye. Amen. Sithola Ruth na Opa ngalenye ilanga na Naomi labahamba ngemgwaqo munye baya eBethlehem. Hallelujah. Kepha abazange bafika bonke, abazange befika kanye kanye. So lithi iBhayibheli nabefika Johane ufika ubona nabefika ethuneni la Jesu. Johane ufike ubona indvangu lelinene bazalwane. Hallelujah. Kepha Petro nakafika yena ufike ubona indvangu neliduku. Hallelujah. Lithi iBhayibheli basinababuyela emuva la base babuyela emuva nabaceda kubona lo bahamba baye emakhaya kibo. Hallelujah. Hallelujah. La kufike kube inkinga khona ke bazalwane ukuthi sewubonile bese uthi nasewubonile bese uphinda ubuyele emuva. Hallelujah. Nasifunza lithi iBhayibheli nakafika Maria ethuneni la Jesu wafike wema. Hallelujah. Ekumeni kwakhe ke wase wabona tingilozi letimbili. Kodwa sivile lapha ukuthi bo Petro nango bafike babona tindvangu. Lo munye wabona indvangu lelinene neliduku. Hallelujah. Kodwa nakufika Maria ufike ubona tingilozi letimbili. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. So ke bazalwane nasempilweni ke bazalwane kuyafuna ukuthi ume lapho labaningi bangemikhona bazalwane kuze ubone timfo letingabonwa ngilabanye. Hallelujah. Noma babona timvangu kodwa tona atizange tiba sustain ukuthi babone lokunye babone lokunye. Maria kodwa yena ufike nakafika ubona tingilozi letimbili. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba bazalwane la ekukholweni kukhona livangeli letindvangu. Hallelujah. Letindvangu letabonwa ngilaba kube khona futhi livangeli lekubona Jesu. Hallelujah. Bahamba bonke kodwa abazange babuya nenkhulumo leqonzile nalefana nako. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Lokhu ke kuyasibonisa ukuthi empilweni. Hallelujah bazalwane. Uma ngabe ke ekukholweni kwakho ubone tindvangu uyashesha kubuyela emuva bazalwane. Kodwa mawubone Jesu awuvami kubuyela emuva lula. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Sambulo sakho naNkulunkulu ngiso lesikugcinako bazalwane. The more you know God, the more you stay in Him. Hallelujah. The more ungamati uNkulunkulu, the more uba weak ukuthi ungabuyela emuva. Hallelujah.
Haleluya. Sambulo samos labeka naso na uNkulunkulu asifanani nesaka Israel. Haleluya. Labe banaso. Kungako bathi nabahamba phinze base bakhumbula emuva eGibhithe bazalwane bamphana baka Israel. Lithi iBhayibheli babuyela kubo kodwa Maria wema. Ngitosho nje ukuthi bazalwane kunetimvo loyo utibona. Haleluya bazalwane kunetimvo loyo tibona nawume lapho labanye bangeme khona. Haleluya bazalwane. Kuke kwafika isikhathi la Mose akhuphuka afuna uNkulunkulu khona. Wakhuphuka lentabeni ayofuna uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi nakabuya waphuya sekafanana naye. Haleluya. Haleluya. Into oqinisa nje bazalwane ukuthi ngasithi kwendeka konke kodwa iposition yakho ungayilahli. Kufuna ukuthi uma umuzalwane iposition yakho naNkulunkulu ihlale ikuleyo position yakho naNkulunkulu bazalwane. Ngashiya inkosi.